Pričat ću vam kako smo se Boris i ja upoznali, kako sam ja upoznao tada mladog pjesnika, pod kojim okolnostima, kako smo postali prijatelji. To je bilo daleke, danas je daleke 94. godine. Ja sam uređivao jedan časopis za književnost, kulturu i društvena pitanja, zvao se Dokleja. Tada su u Podgorici izlazila još dva časopisa sa istim podnaslovom za književnost, kulturu i društvena pitanja. Razlika između tih časopisa je bila u sljedećem. Ova dva časopisa finansirala je država, urednici su imali uredne plate, ostali članovi redakcije solidne honorare i saradnici su honorisani. Dokleja je izlazila po milosti dobročinitelja i donatora. Ima još jedna razlika. U ova dva časopisa koje je finansirala država nije postojalo pridjev crnogorski, crnogorska kultura, crnogorski jezik, crnogorska poezija. Kod nas je to postojalo. I još jedna razlika, najbitnija. Časopisi koje imena nije su važna, sjetit ćete se, nije su poklanjali pažnju pjesnicima koji će, piscima koji će stvarocima uopšte, koji treba da dođu. Mislili su kao da se završava sa ovim našim pokoljenjem sve. Mi smo, međutim, imali ljubiku i strašno, smo brinuli o tome, znali smo da se svijet ne završava, da istorija nema kraja, da će dolaziti novi stvaroci i da im treba otvoriti prostor, treba vratiti. I mi smo u tom časopisu objavili gotovo sve mlade pisce, uslovno rečeno Borisove generacije. Svi su oni iskazivali, naravno, određeni dar i talent. I jednoga dana poslao je jedan profesor sa Prirodno-matematičkog fakulteta gdje je Boris bio, Borisa sa rukovetom pjesama, kako je profesor rekao da vidimo ima li to što. Došao je Boris mlad, lijep, visok i već je pojavom najavljivao pjesnik. Cijeli smo za tapezarijski stol koji je bio redakcijski rad i sve. Objavili smo naravno pjesme, a uskoro smo potom objavili i prvu Borisovu knjigu. Mislim da sam ja bio i urednik Srevara, to već nije. Od tada gotovo sve Borisove knjige sam čitao, imao u rukama, mnogima sam se potpisivao kao recenzent, i knjige poezije, i knjige obrada i eseja. Ono što sam zapazio kod Borisa i tog pokreta, da ga nazovem, ili grupe mladih ljudi koje smo mi objavili, zapazio sam da se taj pjesnički glas u nečem razlikuje. Poezija ima i ritam, i muziku, i boju, ima i ukus. U toj poeziji sam ja osjetio više soli, više joda, više boje i taj se glas razlikovao po nečem. Da sada ne tragam za preciznim formulacijom u čemu se radi. Zapazio sam još jednu stvar, također važno. Svi ti mladi ljudi udruživali su se u neke neformalne grupe, ili kako se to kolokvijalno kaže, klanove. To nisu bile poetološka udruživanja na estetskom, nego marketinškom planu. Boris Jovanović je u svoju avanturu išao sam. I to mi se posebno dopalo i mislim da je to jedan od bitnih razloga što smo mi uz sve ostalo postali i prijatelji. U poeziju se inače ne ide u četama ni u vodovima, nego se ide sam. Tu avanturu se ide sam. Što da vam još kažem? Boris Jovanović
Mrkonjić je objavio 10 knjiga poezije i nekoliko knjiga eseja koji su posebno dragoceni. Njih treba posebno istaći, ove knjige eseja. Ne znam da li da duljim dalje priču. Jedino što bih sada čestitao Borisu na dobroj knjizi i poželio mu kao prijatelj, da svoja jedra naplovi sam kroz ovo što se zove tržište, kulturno tržište. Ja to bih znao svemu nego precizno jezikom državnim, jer mi smo promovisali tržišnu kulturu. A tržište zna biti ovako i onako. Plovi sam, to ti želim kao prijatelj i čestitam ti.